لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، انتهينا الدرس الماضي بحث الأذان والإقامة. كان تحسين ذهب من سنن الصلاة. جيد. من أركان ومسلم سنن نباغي سنات سنن الصلاة نباغي سنات أو سنن قبل الصلاة أمنائين الأذان والإقامة المكانة كان أو سنن سن صلاة سنة تملك بسنبهايا في داخل الصلاة الدنيا هلوم سنبهايا لوم سنبهايا أو سنة تؤدى بعد الصلاة لتنيس يقواس سين سنبهايا. كهب كنت يبنى أنكم في سنة أمنين هتني قبل الصلاة أمنين الأذان والإقامة بهاء كاء تنيو سنة تؤدى داخل الصلاة هلوم سنبهايا. أريباكو ما كريب أمنين سنة داخل الصلاة هو مسجى سواء تنيو إن hukuman sin pagbang hakul pasakot kamo pagbang hakul nakita na kamo bangan mayat before sa risul palong sin liyang bangan yung liyang ano yung liyang kami nilungan kami harap paki liyang yung pagkain kanalong niya liyang lahat sad kaya inangan na siya lungag gumuskaan pa siya pa pakid amoy niya kami pakidag ko liyang na liyang yung pagkain doang karinising kubul awon kubul pagkaon al-lahad awon kubul pagkaon al-shaq. Yung lahad may pagkaan pakid butangan liyang utsing tawsug diya karwa liyang lahad bahasa Arab sa lahad narasan bilmad to bahasa ba nahinang lahad na to ang pansyak aming kumula mong diretso sa palihan sa upama aming manunukin lupa di na siya di na siya kaan liyang syak yung bagusan syak ka ba niya sa Allah na linukuman si magbang hakuhul kung tumuntan yung insya mukhalafa syar'i nagulit siya makajari amuin bangan إذ لا دليل إثم سوغيرون دليل بميدة سين بانgan kubul karena inbang usanun siya ipagbahagi sadya sin i'lam sin inba'in waktu simun melainkan parakala bata-bata na makajari bangan bata-bata mayroon sanla niya sambil khilafan sa mga ulama bangat adlaw hikap ito atau pagwa niya naman bangan in taingan niya tuo kamatan hawli alaw
Arapon yung mag-line pa bay, minsan lang may bangan na yung bay, or linean, na inyad tuway yung dalib, sinamun, suway po ba? Sa arapon mang kumabaya, magdua at mabarakat, sa Quran, yung bay, supaya mo yung mabarakat yung bay, yun kasi, ang mana yung kita mag-irtiqadin yan, suway po, kaba, sige, murad ko in, inupahan ko kahapon, wala ito na sabit dali. Tapos yung magpaka-encounter kita mga manu, sabit ko namanin, practice niya. Dahil nasa hindi rahada, irakat ko yung pumakat ko pa mga pula, malayo-layo na, kaula na tuloy mga pakimba. Subhanallah, yasin. Kaya yaw, o nagpasumbay isa pi. Naglag imam, ito pagalian. Naglag imam na kasumbay sin sapi ni. Nakiad ko na sin mga imam. Pinakad to imam mga mabata. May mga mo register imam. Panag-imam kayo, ba ko itong makakitiya kayo ng mga kamisya. Kita sinamuin matawid, wala ka sara. Sablong ni imam pa ka, maas-maas. Na, saan na long niya? Kalong niya, kesoknaan na ka mo imam. Okay. Sa tiyandas nila. Yung mga tawid, tiyandas. Kaya nila biya, basik. Yung panilaiyan, sara tinalaw niya in sa pila. Pasunnatan din sa pila. Sunnat tinalaw niya sa pila. Ika, ito ang mag-isara sunnatin, Islam. Dahilan sila, mga katuya rin niya umar. Sunnat tinalaw niya in sa nahilo sila ng ulat ng sunnat. Sunnat na sumbayon ka, tawakan Islamun Nabi po ang pasumbayon sa pilag din na yun. Mail mo biha. Nasambi din aun natod nakatuhod. Maksud sin sunnatun kanila isapi before siya sumbayon. Isapi yan, ukap sa hindi niya, alaw. Yawa inilong sin sa pagkatiyuho. Yawa karap hila pangwa, ang pamadto tiyuhong sin basi. Pag kita bihat kuman, ang pamadto mo in mga gato. At niya panagbaw kanila, at niya bunda, nagsintik na sila sa Imam Riya ng tao yun. Sukat na may katag-tuho. Na yung mga may kataan, sukan. Aun naman masilitan. Mga bihay. Magdana, wasoy siya makahati sa bihay. Kasi aun wakto, makatu siya ng mga hula malayo. Kaya na kang dindahan. Iwan sin, halas mo naman siya. Harakala, maka susungon masa. Lihat yung ito kapabangan kanyuin amuin mayat yaw anong minyan mukha na pasyariya lang sa jadi bihaun lumatun kita paqawsil muallif rahimahullah ta'ala unin ba mo kwanun kan unin title niya buta continue naman sila kahapon. قال المؤلف رحمه الله تعالى سنن الصلاة وسننها سنن جمع سين سنة وسننها قبل الدخول فيها شيئان. ما معنى قبل الدخول فيها؟ before sumud pa sambahayang aun dua parakala sunnah al-adhan wal-iqamah. Katanyo na ang panyasyunuan ثم قال وبعد الدخول فيها شيئان وبعد الدخول فيها شيئان. نعم
التشهد الأول والقنوت في الصبح، والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، من شهر رمضان. نعم. وبعد الدخول فيها شيئان. واسم sumud pasambahayan, di ma'na halom na ko sambahayan. Aun day sabdain doon sunnah. Nasabot niya rin di shay'an, dua. Arapon nasabot ko kahapon, in sunnah. Halom sin sambahayan, duang karis. Supaya kahatihan nyo aun sunnah pagtawon sunnatu al-ab'ad, sunnatu al-ab'ad, nais niya iman sin sunnatu al-hay'at, sulat na wow. Aun pagtawon sunnatu al-ab'ad أو سنة الهيئات. طيب، ومن هذه سنة الأبعاد ما يجبر تركه، ما يجبر تركه بسجود السهو. Ampin ini ما لا يجبر تركه بسجود السهو. جيد؟ نعم. Saan masunod-sunod na sulat ko supaya di ma-wasting time na. Explain ko na kanyo, ha? Sulatun nyo. Na. Duwain ginisan sin sunnah halaw sin samba. Jayid? Ang pagtabon sunnatul ab'ad aw sunnatu al-hay'at. Unin hati sin sunnatu al-ab'ad. إن كلمة الأبعاد جمع سين بعض، جمع سين بعض. هذه سين بعض ini biasanya part tingian, part sinunun بعض. نعم. أرافن هيئات، إن هذه سين هيئات جمع سين هيئة، جمع سين هيئة. ولنا هذه سن هيئة. إن هيئة إن معنى سن هيئة هنتم دقب السجة، ها دقب السجة. لا figure niya سجة. Ampin ab'ad part niya to. Biya mga lima ini part simbaran. Na ba'u jasad. Unin maksud singgoy. Take note niyo marayaw. Pwede ka, fiqh, fahm, fiqh. Bang magsabutin mga ulama na sunnatul ab'ad inhatin niya amuin sunnah alam sin sambahayan. Apabila siya hukuman niya sunnah, apabila siya katinggalan sin tao si masambahayan, di mabataling sambahayan, mabata sab sunnah rasya. Sa unin hinangon sinta wa min nakalupakan niya, sujuran niya sah. Sujuran niya sah.
balikan. Inhati sin sunnatul ab'aw, mga kakahinang, halong sin sambahayang, inhukuman niya sunnah, bang siya katinggalan, di mabatali sambahayang, sa inhinangon mo, gantian mo, at tawakan, tupakan mo, inkahiyamun kaya lupahan niya to, naam, tupakan mo siya sin, sujud as-sahwi. Sige? Na, sa sin part na tupakan siya sin, sujud as-sahwi. Ipagtag sin mga sunnat lihad to aba'aw. Ipagtag sin mga sunnat lihad to aba'aw. Na, arapon yung sunnah al-hayat, amo inhantang sadya dagbus, luparagpus niya sadya, kung na siya part 2, maana niya. Bang magkasambot sin mga ulama ini maksud, mga hinang, alam sin sambahayan, alam sambahayan ini kata, inhukuman niya sunnah, bang siya kalupahan, tawakan katinggalan, naam, di mo na siya sujuran sa kaya maday sambahayang mo, di na kau sumujud kaniya sa mga benti sa Allah Ta'ala makatan yun. Kaya alam mo kasi mga pag-angkat sa lima sambahay na ikadto kalupahan sinta faraba ang tao amnesia na to sambahay na kalupahan niya magbutang 5 mali. Na, ulit hukuman si magbutang 5 harap mali, hukuman niya sunnah. Hukuman niya sunnah. Sunnah uno siya, sunnah hay'ah. Makatan yun. Na ulit hukuman sinta, wala siya nakapagbihan, nalaw mo pagkasunnah hay'ah de magbihan, o kiralaw mo bisan gawli na sumujud, sa abang sunnat ab'ab, unin yaron ka kaniya, nakatinggal kang sunnah, pagtaon sunnat ab'ab, inhinangon mo, suway kang sumujud, sa kata nyo rin siya, Allah Ta'ala mambiyat din yung pagsujud, sa mari nakita nyo pakita. Mari kita nyo pakita. Mundungin yung kita mari. Na, لوس المؤلف رحمه الله تعالى نعم وبعد الدخول فيها أي في الصلاة شيئان دوا المقصود نيارين دي دوا سنة مقصود سنة أبعاد ولا نينا سبتين أبعاد دين نعم والمقصود نيا دوارا رين دي أبعاد سنة أبعاد نعم. Una naman yung sunnat ab'aw, sulatin niyo. Maksud niya rin di dua ini ab'aw. Actually, kulang-kulang pa siya. Natag na na. Law niya at-tashahhud al-awwal. At-tashahhud al-awwal. Iban sin qunut fi subh wa fi al-witri fi al-nisf al-thani min shahri Ramadan. من شهر رمضان. نعم. منمنا التشهد الأول. التشهد الأول من upat rakaat siyambahayang kaduain paglingkod. Lingkod panagnaan, lingkod kahinapusan. Lingkod panagnaan yung pagtag, tashahhud al-awwal. Na, in tashahhud al-awwal siya sunnat ab'aw. Ang tashahhud al-thani, kahinapusan, siya ulit hukuman, rukun. Yung kalupahi, lingkod kahinapusan, rukun. Lingkod sadya, kahinapusan, rukun. Iban na sin pagtashahhud niya, rukun. Iban sin pagsalawat ha Rasulullah, kahinapusan, rukun. Tuwili rukun. Arapon, ilingkod panagnaan, sunnat ab'aw. In tashahhud, halingkod panagnaan, sunnat ab'aw.
in pagsalawat harila yung tuunto sila ni abak. Gets nyo na? Taway. Balikan. In lingkod, hikarwa, in lingkod, afwan, panagna. Agad na yung pagtasyahud, syahadu an la ilaha illallah. Agad na in salawat pa Rasulullah, kunin hukuman nila ini sunnah. Sunnah uno, ab'ab. Sunnah ab'ab. Ikadtuta aw manusya. Naam. Si mambahayang buhok. Pagsambahayang niya buhok, ikarwa rakaat man siya. Supposedly, liningkod siya. In tiyatali niya, baulo, mga pinapay, along sibunya, mga magsurin, mga along kabisihan niya. Unin si matukan niya, nakapindong, wala nakalingkod, panagnaan, kamo iling. Unin katinggalan niya, lingkod panagnaan. Unin hukuman si lingkod panagnaan, sundan na ba? Tayyib, unin hinangon niya. At muna siya timitindog. Magbalik pa ba siya? Di. Kalubabang sopama, masuok pa siya, munsong na siya makatindog. Sa masuok pa siya palimingkod siya. Bang siya masuok pa. Sa mangan to na siya timitindog, atau masuok na siya pa tinitindog, unin hinangon niya, timindog na siya diretso niya na, di na siya limingkod balik. Ayaw na siya limingkod. Sa unin hinangon niya, itaw na nakapangad siya, fiqh magtuy siya magtali, tinggalan kung sunna ang unin ari pa'tuan, bang katinggalan ng sunnat ab'ab, suway siya, continuehon mo na. Sambayang na isang kuwan na, continuehon mo na. Ikatura kaat na, ikaw patra kaat na kaw, na, pag ikaw patra kaat na kaw, hakahinap po sa lingkod mo, before kaw sumalam, ayaw na kaw sumalam, sumudod na kaw sa. Sumudod na kaw sa. Mayat na kaw magsujud sa, may bang gabi. In sujud sahwi, in dagbus niya, naam, أن يثني المصلي على الله تعالى أو عفوا نعم إن سجود سهوي انسي دوا سجود نعم دوا سجود إن سجود السهو نعم سمجود siya panagdaan di na siya sumalama dibiyan. Bes na siya sumalam, sumujud siya. Muna yung basahon niya. Muna yung pagbasahon niya. Amuin, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Taulo na dhikr. Na. Pag-usyan tuliming kung na isap siya Allah. Rabbi ghfirli, warhamni, wa'afi. Sumujud na isap siya. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Paglingkod niya, di na siya dhimikir, diretso na siya sumalam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Amo natin sujudus sahwi. Bang munahin ang sujudus sahwi, diya dakyatakalan muin, kasaan, amuin lahinaw. Amuin buslod. Wala munahinaw, bang mukasujuran sahwi, biya murasin, ketupak. مفهوم؟ لهذه الدليل سجود السهو نعم. إذا انفلقنا أن سنة أبعاد انت الجلوس الأول لأنها ممكن لما تكون التشهد الأول الجلوس الأول والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم. جيد. الرسول صلى الله عليه وسلم bakasya na lupa pagsambahayangan. Naam. Sa in kasaan
atau akan hangkan siapa yang lupahan si Allah Ta'ala sa au hikmah asupaya kahinduan kita syara' unin hinamuntay sabang kita masa ito hikmah kung kayo may lang Rasul di magkasana tuod na nasabot na hadith صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين من الظهر لم يجلس بينهم مؤدلو رسول صلى الله عليه وسلم نعم simambaha yang ظهر nakatindog siya rakaat hikarwa wala siya nakaling kasi nasabot ko gan namot pa ka na dahil nakalingkod nakatindog siya magtuloy wala siya nakalingkod sin panagnaan ling kalupan na falamma qada salata sajada sajdatayn thumma sallama ba'da dhalik buhos niya man suman siya muin sumalam wala na siya simalam unin hinang niya sajada sajdatayn simujud siya nakarwa amo na in sujud as-sahwi inati sin sahwi amo yung kalupahan tawakan na sa sujud kasaan no inati na sabab sin kalupahan na akayban ang riwayat akayban ang riwayat aun hampuk usong sa man Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hampuk usong ingan niya hidul yaday na ingan sinusong yaw nisyo wala nasabutin niya kitab hidul yaday hindi natin sin hidul yaday amin mga kato lang sin mga ulama ang kanda sa kiatagan natag hidul yaday sabab mahaba in liman niya o pagkawa kasi nila na hidul yaday sige hidul yaday nini إمن يا رسول الله نعم أنقصت الصلاة يا رسول الله ما يتألون يعني أو نبين كمولا من سنبهايا ولا كونك تقوان ولا كونك أموئين نكالين كائنة نعم نوصي الرسول صلى الله عليه وسلم ويرؤون سكالوبهانكو سنبلينين نوصي الرسول صلى الله عليه وسلم continue نعم ang pasasimujud sa jayid ang ating panagnaan sunnat ab'ah ano naman جلوس الأول والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله انهكروا نعم انهكروا لوس المؤلف رحمه الله تعالى والقنوت في الصبح إذن لو نسين قنوت القنوت قدوة قنوت أسنبها yang subuh-subuh nah apabila kalupahan قنوت أسنبها yang subuh-subuh مذهب سن إمام الشافعي رحمه الله تعالى سمجود سهوئين أمهين نكالوبين كرناها مذهب سن إمام الشافعي رحمه الله تعالى إن قنوت أسنبها yang subh بيأسيا partner sin subuh-subuh karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam kaymanan hadith riwayat sin Imam Ahmad wala sin kaymanan nasabut sin Anas radhiyallahu an in Rasul miyutawan sajjariha dunya wala niya natinggalan in pagkunut sambahayang sumusub na law sin Anas radhiyallahu anhu قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا سمبل سجام إن نكبتس سila yaman sin dunya in siya nagkukunot asambahayang aso na
Jayid? Yung pagkunot na kamatauran manusia nalingog sin pagkunot. Matan ng mga ulama nagkhilaf sila para kala sila kunot. Aun din ha mga ulama in imian in kunut sunnah sambahayang sumuso. Jayid, amo na yung madhab si Imam Al-Shafi'i. Aun na in imian in kunut wajib عند النازلة apabila aun kumuddan aramal wajib mga musiba dumating mga musiba law singkaybanan in qunut na'am sunnah في النصف الثاني من رمضان لين دونها أمو إن هبلان رمضان هوتر مو إن هكا في النصف الثاني كفلتان هكا هنقوك لما سنبول رمضان نعم جيد لو سنكيبنا يقنط ويترك من جلس مقنوط pag-uspinggalan niya na isa. Biasin madhab si Imam Ibn Taymiyyah ganda sin kaymanan sabab sin aun dalil si Muqsim kan dalong niya manjani ikaw magpunot pag-uspinggal na isa ko pag-us magpunot na isa lang sin kaymanan ng ulama tiyo bidah bilay nakwan lima na nabang saupa may mga ulama nakauna yadto asal nagkhilaf abihadto na yung taas yung kilmo nila. Naam. Labi awla na ito nila hindi ka ito makaunin pag-discuss. Sabi nila hindi ka ito, Masya Allah, ang diniscuss yung umat hindi ka ito. Grade 1, diniscuss pa mo. Alhamdulillah, awan maano siya. Iyan, na hindi ka. Ang pangadji sa Jokintyo, ako'y Shaykhul Islam, نعم di magpangilaburo magpangilaburo على كل نعم كان ينقفنج مثلا si Imam Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala in pagkunut tasambahayang subh unin hukuman niya sunnat abaw bang siya katinggalan sujuran sahwi tayyib bang di siya kasujuran sahwi maunin sambahayang nah, di naman. Sabab, in sujud sahwi sunnat laysa. Sujud sahwi sunnat laysa. So, ang saupa makaway nakakunut, ang pawala ka nakasujud sahwi, mayroon na sa'yo. Mahal ka, among nagahambo-kambo, iwan wayroon pag, among lawm-lawm atay, at mga wayroon pag. Jayid, lari sinusiwaw dalil sin mga ulama. Ina wal qunutu fi as-subh wa fi al-witr fi an-nisf ath-thani min shahr Ramadan. Iban law niya magkunut, iban law niya simpag kunut, hawit. Haritungan في النصف الثاني من شهر رمضان بانمو النصف الثاني أمون هغيتو غنسين بولان رمضان بدنا نسيا كتان كتان لم لين دون مقنون أمذب سين إمام الشافعي رحمه الله تعالى إن مقنون هغيتو غنسين بولان رمضان unin hukuman niya sunnat aba in kaymanan hakatibo kusan witr sunna kanilain kunut sunna kanilain magkunut pen hamadhab sin Imam Al-Shafi'i fi النصف الثاني فقط dahil dun sa jahawno habintungan sin amin bulan Ramadan nabang katinggalan yung pagkunut dahil doon sujuran siya sahwi
tujuran siya sa. Nah, nasabot hadith رواية الإمام أبو داود دين كان إمام الحسن رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. Hindu anak ulong sin Hasan Abu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua anak niya, ya Hasan ibn sin Husain. Sin maulang Hasan ampa bin Husain. Nah, Hasan ampa bin Husain. Hindu anak ulong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doa ipamungku hawitr. Makna bang siya magpunot awit. Nah, maksud dari witr sin Ramadan. Nah, in Hindu kanya dua ano eh. Muna yung pag-usalong ka, dua ha kunut, bang kita magpunot. Allahumma hdini fi man hadayt. Allahumma hdini في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى. تباركت ربنا وتعالى. Apa diuraian? Doa qunut atau waipa. Nah, bahwai fainuka. Nah, apalan. Kunin makna niya yan. Makna niya, Allahumma hdini fi man hadayt. Ya Allah, hidayati aku biasin ka hidayatmu kay mana. Nah. Wa aafini fi man aafayt. Iban salamataku in jasadku. Dihili ako sihhat marayo biasin kay mana namuin. Dihilan mo sihhat marayo. Wa tawallani fi man tawallayt. Iban pasura ko palikusan mo biasin kay mana namuin. Likus mo sila, yari hala mo sila. وبارك لي فيما أعطيت إذن فقد بركة إن سسق سنكاره المكاك وقني شر ما قضيت إذن لبساك دينها مؤن كنيئا مؤن مقدرة إنك تقضي ولا يقضى عليك سبناك إكوين أمؤن مقبا أمؤن إكوين مقهكم إكوين مقبارة إذن ويرؤن مكا dictate kayo mo misani siyusyo innahu la yadhillu man walayt wala ya'izzu man adayt sabunnal tuod amuin sasuko sinamuin likus mo yawa mo di silayni amuin maba in darajat nila riha dunya wala ya'izzu man adayt iban di day sa pumangkat inmanu siya amuin yun taramu ya rabbal alamin tabarakta rabbana wa ta'alayt مباركتك ويا تهنم وتعالي إبن مهاكين بك فبنتم معنى سين دعاء نعم سوپا ما أون دعاء تروى إن ليهين هقنوط جاري رسل ونقولنا دعاء وسن مع علماء إن يكون سن دعاء بغمان كو أمو إن يسبت من سن الله تعالى كواسفتني pagubos nangayuk kaw ang pakaw si malawat ubos kinaman ko imian ya Allah irhamni wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya Allah timag ko tiyagunin Allah ta'ala atau imian ko ya Rahim ya Baing Ulung tiyagun sifat irhamni kaulung ya wa sallillahumma ala pakaw si malawat ubos nah ngayon amat turin rukun naman kita mamaya tuod sinamuin apalun tayo dua Hindu sin Rasulullah kan Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu hapalun tayo dua ini dua mawarakas
جيد. نعم. رواية سن أبي داود أن أبي بن كعب، إن أبي بن كعب هم بوك صحابة، هم بوك سيا صحابة ملينكة سوردية هم بس قرآن سينانيا في أبي بن كعب. نعم. إن أبي بن كعب هم بوك سيا إمام أمهم يعني في رمضان، وكان يقنط في النصف الآخر من رمضان. من كأونا سن كعب بang siya mag-imam bulan Ramadan, pagkurot siya sin amo idul na habintungan sin bulan Ramadan. Nah, hinang sin sahaba hujjah kapag dali. Hinang sin sahaba radiyallahu anhu. So amo yadkin nasabot sin muallif rahimahullah ta'ala لو وبعد الدخول فيها أي في الصلاة شيئان: التشهد الأول، نعم جانا بنت الجلوس الأول تشهد فيه، والصلاة على النبي وعلى آله صلى الله عليه وسلم، والقنوت في الصبح وفي الوتر إبن وتر سن رمضان في النصف الثاني هبنت من سن بلاد رمضان. نعم. أم يدت إن أبعاد كتان. نعم. أنبس يا إميان وأسنى يد أنبس يا إميان، وهيئاتها 15 خصلة. أراب لون ما سنة هيئات هنكو تجلما كغنس، هنكو تجلما كغنس إن سنة هيئات إن شاء الله سبحانه وتعالى. داود اليمان جلسنا تؤسون أو فأهمنا بالمسكات تنزل الله تعالى. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.